Halo bang, Iya bang, ini jualan apa? makaroni nyemek. Makaroni nyemek. Makaroni nyemek. Kayak gimana tuh bang? Kayak di oseng-oseng, Oh di oseng-oseng. kayak bumbu basah. Oh boleh dong. Itu bisa pakai telur nggak? Bisa bisa. Ah boleh tuh. Bikinin bang. Biasanya seporsi berapa bang? Porsi 7.000. Oh. Kalau nggak pakai telur 7.000. Kalau pakai telur 10.000. 10.000. Oke gitu yang pakai telur guys. Oh, ini minyak ya bang ya. Oh, ada sambal. Kalau nyemek itu gimana sih bang? Kalau nyemek tuh pakai bumbu basah. Ada banyak banget nih. Oh semua. Stok ya. Direbus duluan. Sharing-sharing. Oh gitu. Yang pakai telur 10.000, lokasinya di Taman Dadaha ya bang ya. Iya.